Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. KSA, KSYC, Jakas, PGR, VGR, along, Aron Repen Kido, Kebe Keche, Aswatumapan, Tharle Vek Nangchipu, Katesong, Amihi Sumon, Lapen, Aduk Pachang Plunglo, Lapen, Kachiru Kacharna, Kakonglong, Kong Taipen, Katesong, Karjap Tip, Ariso Ejangatumapan Si, Ani Hukachiri, Apu Kipling Pleatum Lopu, MLA, Dorsing Ronghang, BJP, Public Interaction, Kapaman Ponahut, Kaningche Pon Apu Taxi, Pini, District, Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong, Pirangki Amai, Kangni po. Karbi Tungge, Andulong Clement Ben, Bayu Kutiku, Artek Vegetasap, Sendela Leki, Apuna Song Sendela Vegetan, Lasona Lake Singru Muteke, Machingu Mundi Hedonatu, Huni Kanti Hormugalake, Bayu Artek Kapari Bengalake, Huni Kanti Clematuloke, Lasi. Karbi Pajing Ronghang, Karbi Jing Ronghang Pula Bangso, Bayu Artek, Pen, Kacesa, Kutiku, Senela Leki, Senela Pute Tank, Rengang Yang, Proses on the Dam, Lason Lake, near Texel, Atu Masai Leki, Lavage, Arnam and Gapachoy, Hawar Hapa, Arnam, Gapachoy, Kali Bulodante, Ani Wichi Vilone, Makali Kapang Jam. Sila sona loge karbi kaitum tingnu munde kunutinda. Arkoi Nipai Krehini, Ninkan Surihinira, Inkoida Porni, District, Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong, KSA, KSYC, Jakas, Lapen, Kaprek, Hamphang Asong Doan, Chelangsi, PGR, VGR, Along, Kedo, Kechekibi, Aswatumapan, Karbi Anglong Tenemas Council Pen, Katharli Asai, Claim Serak Nangchipu, Along, Adimalong, Chesong Bom, Wang Bom Pen, Dipu, Don Bosco School, athengno along, Sidin Demonstration, Asai, Deng Ponlo. Labangso, Katesong Asai, Kiding Ponahut, Katesong, Ariso Ejang Atum, Karbi Anglong Arlo, PGR, VGR, Alongli, Aron Repen Kido, Kebe Kichi, Aswatumapan, Tharli Det Penapot, Aning Kiduk, Aning Ke Oipen, Chipaklang Ponsi, Aperi Chiproxi, Achu Chingtiplo, Lapen, King Op, Sendela Lake, Chi Chiru Charnapsi, Konglong Kong Taipen, Hang Taramlo. Bangki beke atum Karbi Anglong along lipelang nangkiti nangkacerai aduya hoy nangkipetpu lahai alam aning aduk chipisi chiru charnaplo. Karbi Anglong Tenemas Council Team Karbi Anglong atum anu kangthong amekawi chiplangsi Karbi Anglong arat ke hangkataram karju jepenapot ning duksi chepaklang ponlo. Lapuson Aporahut, Riso Ejangatum, Katesong, Katepeklang Ponahut, Karbi Anglong, BJP Party Pen Interaction Program, Korkan Tialong, Kapaman Ponahut, MLA, Dorsing Ronghang, Inut, Elected Abang Pule, Public Interaction, Pong Birik Amayalong, KSA, KSYC, Jakas, Lapen, Breakjam, Hamphang Asong Atumapan, Apuawe, Ani Hukachingtung, Ing Tamason, Kehang Kataram Tap, Kachiru Tapke, Apu, Kepling Pleatum Lopu, Public Interaction Amayalong, Kasor Sapon, Nang Kapin Rempon Aputak, Sodakpen, Perangke Amai, Kangni Alongpen, Pin Rempon Lo. Lapen, Dorsing Ronghang, Dianang Chohang Vek Nangji, Kali Pulote, Sodakpen, Katesong Asai Seta, Deng Ponang Kokpopusi, Ning Jepon. BJP a party pen public interaction kapaman pon laki rat pen kachingki kachethan kachimu rat akiduk akisung alamthe chingki chethan chingwai rapet pen si rat atum aning ke hangate kopima kachini ponchi aphan lapen ke rapseta kipi kapajer ponchi aphan si kachetong sipu opposition atuma phan sorsa tikangro. BJP party meeting kali seta public interaction rapen kachingki kachethan kachingwai alamthe si program Kedeng Pule, Parlin Paksi, Kasorsa, Asai, Dengrong Aputak, Sodakpen, Pin Remponlo. Tangte, KSA, KSYC, Jakas, Lapen, Hamphang Asong Doan, a leaders atumpen, Perangki Amai, Kangni Pen, Kaning Japon Alam Tele, Archuponik Sina. News Report, Karbi Anglong News Channel. Kasi kadang-kadang arkoi hini ada ningkan kimi lo areng lo ningkan kimi lo seput horar ni
litum jasemet Karbia khai tum kaprek aphan kali longri longpat na pen khai chedai kom thip nangji pula bangso long is self realization la bangso a program al tum ding the Karbia tum long let kubir be pole men tu kubir la ko sia message ke to lada kapel ram aphan kan som thap aphan le tum plan kali la bang tum pen cloud ang tu bachini tu chala so along bang ke litum pe ning du ba chepak lang long kumani bang ke minang paning cepaw lo kumani bang kaprek unana bang ke kachiru ka charna mekri meglang kan tu da mel bang so asai bang tum dipon Seta pini batumi tim Karbiang long pen kapatir people abang so interaction meet matala jiput cetong sar abang so amai long bangke pini MLA Dorsing Ronghang ke hai bangkala ke nilitum dak loget hegare sujang side pu terong sar man cheng no kaprek tu marta ke do muchor tu man tamil bang so ka che song long nang chetu du nang cheradul atum hanan ta alam bang ka anu tidak ciri lakan kan jam la incam cemanet ko selami rara long gam thige ja tangte ile tum dak kamun thi me alam na kala helo pini tin Karbiang long tu interaction mir long ma ke pini rara pharman ka che song atuma against ile tum kar ja thip atuma pharman matalan atuma against chala tum lam thige jai bhanda interaction mir ba ke thai ma badal tum pen ka jugang tu mane ka chinigan to lam pedang lai pini ahoba ka interaction mit jong salam tum pedoji pulam ta longre kisum pharman tum chingwai nani Konat si aron pen kedo bom claim bom kedo bom ma la pen chenglok Karbiang long termas council la bang so kacari bom atum pini Karbiang long ai su mo ka tu si kedo ma hala hai thak merat pen jitu jitu kedo ni sinu tum nang mat cinta pini MLA Dorsing Ronghang bang ke pini ivi thik imekri meglan pen la bang so kache song ji pula bang so ang dengen ka kache si ka tum pharmate isi khai song japo song japitu mar phan ta nalali incam pugi bang ke lage dil tum la pera kaprek Karbiang long ara pare Karbiang khai phana ko pai gala mu kaprek ga bilu sin ta chongra sila bang so putha bang ke nilitum alang litam jasemet kapindren pon bang ke sudah la bang ke unom phir la pusona bang ke alang li claim te dananti jong si kenang sot pulo tangte Dorsing Ronghang ke chok che ki lili ko nan si alang li ke claim ke chok che ma ko bang ga por nangeli lu putam tum me jong dak man ko tile bang Feta pini tu nak puson claim tu. Pini kil tumke KSA analyze, mata KSA KSYC tan kaprek sama Hamphang jerom pe kala bang so ka song ke lake itu mak khai phana manga chi pipen chi tu ka song chi karbi apart fil tu mak ke pe thi bino. Lason pulotan le pini Dorsing Ronghang ke alang like karbi tu kalian man alang like. Pini karbi khai pharman anali ka represent kalima te assembly along Assam Legislative Assembly along phangkar bera ka chotol kala karbi khai pharman kali. Alang ni hala dak si boyfriend tu beres nangji ke pini Hamphang ka pharman punon PJR ka pharman punon hala dak felang tu malam thibang pe klang nai ke pipor alang pe klang ondela ili tu kache so na manang penem chot lasi nili tu ki pugang tu magala hello nangli jong la political advantage aphan political interest aphan lok bang ke nangli karbi aman chejore nili pu tu malai normal nili cici nili ong nili peran yang biasa lah nili ni udah ciri deh lah tapi ke pangcam pohon lampu dan nili non macet heglong dalam nili lasi inun MLA abang fu pen public representative abang fu ang ho pen la ingcam ani fu kacili fu la soalam ti nang ke klang ke la ke celon le la pen ke la bang ke very much condemnable la sila sona lam ki bang ke alang litum dingge je dan sona lam bang ke la sona tumi pen ke jeng bang ke public interaction pulute rat pen si kacingki ke jethan rat pen kacingki ke jethan pulute rat aki sung si upipia ki sung si rat atung ke jetong nang ma hala hui bang si jethan yang pen hala so ki sung pen ke jepe jok ya PDP ne alam si jethan ne hala bang so long bang ke kupil malang itu macet tangannya bangke kei la pen ke longri longpat kei kering ber tegi non eprang da kei kan ti mampun kering donan tegi alam si jetanangi longri longpat ki thirklong nang alam si jetanangi la pen ke long lip helang kacerai kom tegi BDP ne si jetanangi la bangson parsita menona o himia tum choklem chodama warsai kopipia warsai si non la council pen non kacari bo matum pen ke wan bima ke kapelong ima ke wan ima alawi si jetana ni
kacari ke cisekia mo si tame bangapun ilitum lanon ki turmio we kimi khaya monon fiatum ko samsi bangapun kacari ke ciseke la so ke longi ma hala hai alam si je thanenge po la si la so public interaction ke tumia teng bulote la tum alang litum discontinue that si kimi public interaction jong si la tumia teng si ke claiming bulote la bangke tangka ke jo ke wara teng si manden opposition afan ka sorsa lo wa public interaction ke la so bangke claim credence ni ke me council pen pini ka cari bom BJP budek la kapre ka party tumle cari sita me cari lo bulote hadap ke chok che ke le ke langdun ke thek dun long la pen hadak lam the je pek langdun bangke la ke kado ya bang butin ta right dun nilita lam the je pek langdun la sin nilita nili right du tala so lam the je pek langdun pen ke ko filma lake kapang jam gali lake new ciri gali lasi la so lam bangke alang li son inut MLA ang ho pen la bang so lam ke nang lang bangke la bang lasi Karbiang Long Autonomous Council kacari cari linja bangku CM ke haya macita me alang litum lahai ar lengket ke tumhan ade yang tu pacirin je bang pande unangi pusin eliget pini la bang so press meet pen alang litum han tuning KSA Chinthong Headbrand Satumpen get together amai kangni pon. Ar koi ni phai krehini ningkan surihini ra inkoi da porni West Karbi Anglong Langpi Resort along KSA Chinthong Headbrand Satumpen chepater piponsi ningkan isi angbong chingki chethan ajai mek mate get together amai padupon. Lapen KSA puruti isi khai amoy arbunglo longri longpat kacherai komdun pen danglok kaprek akisu kachetong along sita karjabdun mate ese kachepa dudun pen aprang karjabdun tuke KSA helo bon sita KSA atum mentunita aphi chiruire kachesong along klam along an palepen chesong thipji Lason si KSA get together amai along nangkachetong dun KSA Hamren Regional Committee amai pu Prasanto Ingti Secretary Probin Timong Dorsing Ronghang Lapen Karbi Lo Charlie asong along klembang pi atumta chetong dun si bangso amai along RD do jatpen chingki chethan ajai mek deng pon si aning arong pen an isan chulin pruilo Lapen Chinthong ahawar along penang an education aputa kapaprang du dangchi adim pa phidun rong pulote chok chedatpo lasi lahai hui pen kapechok du nangchi pupen penang an ar pu thedung puta amethang atum pen nangchekobir damsi pening asingkan ke claim kedam la anso se ke mesenchia phanta ar sigjit pen chingki chethan po lapen ang ton pen alamthi ar jupon iksenang KSA Chinthong Headbrand samai phu khorsing rong pi pen Hamren pet nangchekobir Baskarong pi report Karbi Anglong News Channel. Get together thak long nang si nang pidi nang so long pedeng pon mane ka je than pon sai nang so ka pedeng jo Palam ke nang itu min nang ke ko ke man churu lo channel dang e ba kiskat do ya do channel nang man churu par hai nang so apor mek pai to meng itu nang to the post na pen ok palam nge pinidak Chinthong Headbrand andar ke doan atau mang si get together program do karena sekven si ton bidi se kecepat coy tapi solo got si cuin tak hikon boleh nah si lilipan bangga bang so program along alwi aman kan hang lo nili men mang provinsi mong nili central committee long organizing secretary lapen west church nah si bang so program mo pen nili ketekan long mate kedudun long ngateng gala pulo nala non ke wangi 2025 and inkan nangchekobir aki claim kedam ponima non la tu mga number 1 la Karbi New Year non Hamphang tarik isi bangkai la aling tum hit pon bango ko pon la bangkai ronghang khong kalang tum hot pon na penako koson si na bangso asong apang tangi ma tema ke ong dung branch satu mangke inactive son si doko si koson si ri pang tang tu pen khai long ri pan pamesen klaim pon ni mah so lam bukan cuma pon program long ba nasi ong dung branch namang ke ani rong lo tema ala so kasi tong rapet pen chingki che tham rapet kabi tai si ka siksak lo gap communication mang ko gati mang ti kasi la so po clear ta turi lo pen amang nasi alang ni tuman Chinthong Headbrand president ka hai
Dorsing Ronghang là pen cái hai secretary cái hai sing Ronghang Parliament ini kan kami thot pan se churu par la bang program guidance pen ni sen klar pen mana ning tu ning alam kacing kilong apa an tu ni apa ni itu kan Dorsing Ronghang korap ko pini ni pai kri ini arkoi cukup aning kanwang ason tak sini litum get together meet pini lada lang pire jora long tu padupon lage kapre kali KSA Hamphang Hamphang sandar branch ke doan sub branch lahai akote nei pugong chun bang pen cheng lok lembang tigit an pen litum mengkan sek pen thong isi get together mate ka chan chimu mamai abang so mai long pini litum ka parai pon mate long masuk get together meet long ka chan ka chimu lam rai kiri pon ke lahelo ka cheng sin litum Dorsing Ronghang korap ko man 2025 aparma kar bi sengkan kimi ani karwang son tak si pining ingdeng phok KSA Hamphang Hamphang pen ki padupon sen salok lam thong rong jang pong rong si pining ni litum arni hot pon mate pathik pon ikdet na la pen second agenda bang gan litum la lo je thong alo LP school primary school along tin ta do sutame than bang kadure la pen ke school along enrollment ateng pen enrollment bang thom kep do sutame school attendance bang e compik la pen than bang atum sai hem ka chedam dik lahai hui puthak ta min litum school visit la so second agenda bang litum deng pon lo third agenda bang ke la lo je thong along ri japek jahoi pen chenglo penang an development amokha panma keklem kichu ni lan kichun che la pen ke sonak thaksi towar punon kapre kaching thoramu lai hui ke lang ke chari pon bang se third agenda bang litum chengwai pon lo when fourth agenda bang ke la lo je ni litum la Dorsing Ronghang korap ko mission along ba KSA Hamphang Hamphang pen jitu japek jahoi along lam kilam phong do kok pipi sela japek jahoi border konanan ma pilar kedo kodak ma ili tuma boundary la so puthak senil tum ini la get together mi delok separa là số có theo rằng là đi lột nilitum karbilu charli asong KSA Hamphang Hamphang ka chuning ripon kang tung ke lalo ja phong ta nilitum pinpur alu mate memorandum ta nilitum ka submit tu pasi mane la japek jahoi border bang ke thir ni mate natural boundary du athe west karbiang long nilitum la block 2 sinil tum puri lo la block 2 jitu natural boundary ateng pen hala so boundary ateng pen bang ke inchi system e meghalaya na thu bang avedet nahi ya puthak senil tum aningkan bang stame KSA Hamphang Hamphang pen nengkan isi pen ifur bang kenil tum inspect la pen ke konanan senil tum pilar doma la ke kai tenil tum herit ase siam tuliram Ronghang pan litum ka chuning rikang tum ke la lo je litum 10,434 square kilometer la ke inchi system e litum kaprek along ri kaprek habar kan tiun e pusinil tum ka dilcari songwer bang ke isi demand la pen ke isi ka chuning ri bang la lo je alang li pan ma litum japek hoya along ri habar alang li bang inchi system e pinang ne mate tiun e pusinil tum bang labang chuning ri pon la pen aku alang li demand ta la lo jen litum japek hoy la border block tu na thu ki do kar biara na stam Thirty badon ri kenang ji pan nang tu festival kilo nang tu kedeni thirty baban ri nang ji karbiang nong me haloi border lo so ka thak dang lakanil tu apong ta siam tuliram Ronghang non ke kibom litum siam panlang ipan apong ta litum pinpur lu pi pajir lo je litum la up to umru khutip phong langsu mate falcon festival litum ka padupen litum dak simwang mate hawang palongan labang jitu natural boundary litum langroi du la langroi kungkung bang litum mesen litum ke dam ke bang pencenglok mu japek jahoi huri human pustami litum kacerai ko mate ke lidintong un pan lake litum ali polo itu la tawar bla bake un an ke proper alang li labang so sai cedeng son te litum japek jahoi bang asap ke sep dui pusin litum mata la pen jitu la jitu boundary ke thir bapan bang ke athemai litum west karbiang long lapu pen kadam hapu pen meghaloi pen jitu nang kilut jenebala sabuda long donwari mate jitu solom poget pada get bang ke jitu incomplete salah bang kapitang saragi pan sinil tum KSA Hamphang Hamphang itu ni tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu